Karazien xatir kaynakanın suyu şayraga xoşak adam xşan basautu. Afta qodakanı faşivadan ya 50%. Şaraştoysun şarmagunur farşt ekstremizm ama terrorizmi ma baş temayıl. Yarajita wara Şeyh Savada Sur Finanson Üniversiteti Zavcı Qavkak filialı studenta ama gorata Rahiş Farşı rayona prefektura kuşita. Farştıtan zuapla vartoyşada argona daymacı. Udonay dun fons procenta aham basauta xoşu kanınz yenaniş zinat qıqdart kamanı udon jnat junda xaşt. 90% تاقود کننز بیرا آدم آخمو آورتشخی کد دارن قوی کین جوننز. فشیو دفونز پرسنت راخص دشت آدم کرزی کینیم بارن سما کرزی کینن ماین سوس آخوشاج فرش. راتوی ماسن اندر فرش تر اکستریمیزم و تروریسم فجند آخوشاک سو ویجاگا. فلدر زواب راتوی آدم شبارت مجاک اونت کین جوننز ویت خی. بیرا تا انقلشت ما آدم باری در فکنن ساخم فدمیتم. سوسیالون فرش تراجت کجاغن سافتمای терроризмных ама умай қаққанын мазалты нартака ақшиягышты волдайдыр рожгафалтарықшан. Особенно это касается ежегодных мероприятий, проводимых с первокурсниками, то есть детьми, которых мы набираем со школ с целью профилактики и разъяснения основных течений, с которыми они могут, экстремистских течений, террористических течений, с которыми они могут столкнуться в социальных сетях, то есть в том неконтролируемом государственном пространстве, которое может оказать крайне негативное влияние на развитие и становление молодого поколения.